sir. Good morning. Anang ke West Kang Tempo saya. Kalang sir. Nali kuda ane ba? Jadi dadakan inut bahinya akor yang jalan panas itu ya. Kalang ba. Otak don baskul. Don baskul ma. Ini tu ma dia lo. Itu media lo di. Ari langsung nane. Sungselo. Nang di dekok pon di teras sewang hai lo. Kan langsung nane. Jadi teke nali ta. Langsung sih. No. Pini jebang ceng lo hamren Don Bosco route mate hamren Don Bosco skolo lo ya. Apuka. Apu ni tu masar tu ada yo dalam di am tereng kan. Bikram Singh sa. Hamren talang mesen jo dim ke sa development bang pan piu lah. Hamren hawar kirang mi ala bang ya school lo banyak Hamren Don Bosco Oh sorry, good morning. Good morning. Morning sir. Good morning. Anang ke West Kang Tempo saya. Kalang sir. Nali kuda ane ba? Nili dadakan inut bahinya akor yang jalan panas itu ya. Kalang ba. Otak don baskul tu. Don Bosco lo ma. Ini tu ma dia lo. Itu media lo di. Nali langsung nane. Sungselo. Nang di dekok pon di teras sewang hai lo. Kan langsung nane. Nali teke nali ta. Langsung sih. No? Oh, dan baskul long. La Mary Station long. Station do benar. La pilo kuji. Mary Station. Mary Station. Hamren Don Bosco route. Sudah hello Don atum. Wang we pin nang mat tuar ma hu choi lo yo la hin Don Bosco route ke pini wang cheng lo. Deli gari dak se pesang ko lo yo. Bazar long hai. Ona tumang bom ma te tuar lo. Hamren hawar lo ga yo Don atum. Hamren ke West Kar Biang long ke dak headquarter lo. Sita mili tum thek long lo dak postat ke yo. Langbung lang prerang se lang tuar ka. Sing thor se pin la. Hamren long da headquarter Biang long lo yo.